onaj put. Evo ga Trija. Da? Evo ga, Ivan, pokojni. Da. Dođuk? Išu Ševin. Išu, da. Ona je ura, znaš radio? Ovo je Roman Kuć radio. Da, da. Evo što je dva. Koga je u sredini? A to je Boja Petrić. Nevjerojatno. Koliko da gleda konzervativu? 20. To je tamo Karlovac. Evo vam bolje. Ovo je Nikola. Evo Nikola Dečan. A ko ono vede? Bojić? Blanko Bojić. Ovo ujak, to ne bi trebalo biti ujak. Znam, za Nikovu treba ići. Da, pa bila ona. Ovo stala. Ali... A gdje stoja bolje? Ko ona sad se bila? Ona bi... Brančić Petrić bio. Kako? A da? Udar. Braniša ti? Branko, Branić, Da, Braniša, da. Kako ja ima? To je čovjek na šasti, da? Nije. A ono, Mile Đorić. Jeste Mile Đorić. Ona je to ušao je,